Magåhet, outro klase, Fino Chamoru, Dan hapade Guahan si Daisy binigi Kuentos Guåhan na podcast dan magfo na makumbida to talaga ni Fanachu magi binigi ni Fanachu podcast para ta kwento sa di reflection no Fino Chamoru mensikum pula di reflections adi bebe na tunga amdu di alfa na sokko dan nunggat talo na kuno crescimento ni Mina'mano yung na oportunidad para tafangmento sa di para taw-taw tayo ginuuto. Kasi para ineduka na banda para mas sasunto pa din tingo o pagwagagin magigi islata ang gayo gi otro banda pa esta mangen magay na gayo gi islata ni lani gos bigay masosiyete no lo no todo do este bebe sangan na talo bay opinion no esti tada no sumangan yo afa bebe sangan na mafato este gi albi corazon ngana bay na matugin ni titanos lo pinadi corazon sa no sa atan esti sa society pag na tempo no sa tempo na eleksyon ang hinananga bebe sangan dem do di pirembota anak ko sa tempo nito pa siya mo nangga sa tiu fakto ganuti niya no bula sa ta society covid kumahulo di taloy numero apa na di kumahulo taloy numero ni kahamatay kahulo numero ni pantuman ni natin ni covid sa no grosa sa Dios na masasangan ni medico siya na no ni health officials na no ti get for ti periodo na dene pagumato magi testigi gitanota no tanado masasari ka siga ka uli impression inang kanu siya gitanda gasolina no man tumunog i preso da gracias sa Dios para adto logo ni gi alatsa kaya pawa na semana gi dito na semana Gualo gi gazeta. As a matter of fact, Guahan no tumanslada doon na gifino Inglaterra na istorya gindi KUAM di istorya put akumbida imagahaga mapu si delegado Mike Nicholas di kandidato loki para no gobyerno no gi primary dan ni otro na democratic na no ito na no rival si Magåhet Julian Guerrero. So umutong news ni akumbida si sa Nicholas para usiay dos para di Tomb of the Unknowns, I think is the Arlington Cemetery. The from nalata i-breathe ilu adugate inaftan siya taw-taw the di palabras niya si San Nicolas di prosangan na no yung oportunidad matu magay para ita na dos sa mga ni Magåhet matu yung oportunidad para ita na dos dahon na para ita na dos para honra dan para na respeto dan amistad dan todo dui na sinata gignita na banda para tadana niya dos dapat improve para umadi ni taw-taw ni taimamahlao di tatalani di iminagas na banda dan no akumbida da malago do na para tahita na dos gato gita Arlington da para tamali da favor at gato mo na na siguro na matungo ni taw-taw na manuuno ita no dan no na magufado pero nungo na magulok kwisa na ilang na accepta i Magåhet. Now, irason ni Alpha na tawagin no si San Nicolas. Dan irason na Alpha tawagin magadi Magåhet. Teno para ta-diskuti. Sige para ta-diskuti. Di para masya minuto na tempo. Diba na ba na malagi na para mas anak ko. Ado na klos sinenti. I kalantali atara biragwi tapti i tanota. Dan i kustumbata. Diyan si espiritu ni Inafa'maolek. Dinason di tempo antes ni
masaya kayo yung banban salan gi politikat na banda pat Guahan no tao ibisinumo mo na bububaw umagumentam din na dos tori tempo parewa mo na salan ni paren sili pero manina mos molik mo na ilina lata dan sige fanan na manmaktud ita ni Chamoru gi guihi dan ni guihi na klase ni nasu di para tafan Inafa'maolek dan di si San Nicolas utay istiranya na bonito palabrosnya magara niyo pula gi Fino Chamoru kalam bonito do bonita loki palabrosnya magahagan niya kung kan be acceptas bula tao to siya malok guaharason niya si Miguel donggang guaharason niya do para kayo no te no siya wa siya parason niya ko politikat na banda pat perwafata pat masya hafa di precision no para guaho precisionnya di sinintek po niya na bago po fanan un minuto magay na tempo sa na sanhaso ni taimamahlao si manmapos na tempo ni manhuzo yan da sigita fakta sigita ba ni disudi pemali siya ginigihulu mundo na taigunin na to sentaw-taw jadi para tafandan niya sa una gagi yalom iluta na para iminalik itaw-taw ta pues di taiguan no maskin minuto 20 minuto dan lamita ana mago di sinintek ko bebeuli ito sa anuk di guihia na istorya kusundin na espiritun Inafa'maolek right out of Guahan dan sige na manggagit gini kumut sa muruhaw hasutati taimamahlao do pursi matsuban niya. Wow, si Casey, wow, si Kin Concepcion, binigi Kuentos Guåhan, nagkaroon na agradecimiento, adios hasta aquí. No puede haan matuo talutat